Ngiyalibingelela lonke bathandekayo abakundawo ezichiyeneyo ngaleli hora. Singilibingelela ngaphansi kwesihloko esihle esimangalisayo esithi izulu, heaven. Sizakhuluma ngezulu njengomuzi, heaven as a home, asikhulekeni. Baba wethu othandekayo osezulwini, siyabonga ngoba usekhaya. Nxa sikhuluma ngezulu sikhuluma ngekhaya okuyisigodlo lapho khona. Sincediseke ukuba usitolikele ngemfihlakalo emangalisayo engeyethu ngoba usilungisele ikhaya. Yamukela udumo lonke ngoba ukubonga lokuhlakanipha lamandla lobukhosi lokuhlonitshwa kungokwakho. Egameni likaJesu inkosi yethu siyakhuleka, amen. Ngifisa ukuba sikhangele izinto ezilichumi ngezulu. Kulezinto ezilichumi engifisa ukuba sizizwisise kunkulumo yami yanamhlanje. Into eyokuqala engifisa ukusungula ngayo yikuba kanti uJesu nxa wayesuka lapha emhlabeni waya ngaphi? Kungaphi lapho okwaya khona uJesu? Lithini ilizwi likaNkulunkulu iBhayibhili nxa lisitshela ngalapho uJesu aya khona? Funda lami ke kuJohane 14 iverse 1 kusiya ku3. Ilizwi lithi lona ngamazwi kaJesu la: inhliziyo zenu kazingakhathazeki, thembani kuNkulunkulu, thembani njalo kimi. Emzini kaBaba kulezindlu ezinengi, aluba kungenjalo ngabe ngalitshela. Ngiyakhona ukuyalilungisela indawo, njalo nxa sengiyile ukulilungisela indawo ngizabuya ngizolithatha ukuthi libe lami, ukuze lani libe khona lapho engikhona. Zihlobo zami ezithandekayo, uJesu njengomsindisi wethu, uJesu njengomngani wethu, uJesu njengenkosi yethu osekhaya, uJesu osemzini kaBaba, okuyindawo okumele mina lawe siye khona. Njalo uJesu uyasithembisa lapha uthi nxa ngisuka lapha ngiyalungisa indawo yakho, indawo yomuntu wonke. Siphila ke emhlabeni okhathaza kakhulu, lapho inhliziyo zethu zigcwele ukudangala ngenxa yezehlakalo eziyinhlobonhlobo ezidabula inhliziyo. Nxa ngikhuluma ngomuzi kaBaba, nxa ngikhuluma ngezulu, ngikhuluma ngendawo lapho thina esesidabuke khona inhliziyo siyekuhlala khona, indawo uJesu asilungisele yona, lapho okungeke kwaba lokudabuka kwezinhliziyo. Sithembiso bani ke uJesu asithembisa? Izimvu zakhe lezo aze ukuzozisindisa. Njengabantwana bakaNkulunkulu, njengabangani bakaJesu, usibiza njengezimvu zakhe ngoba engumalusi wethu. uJesu ungumalusi wami, uJesu ungumalusi wami. Dabula kulesi sigodi esingumhlaba obuhlungu, kulesi sigodi esingumhlaba wensizi, silomalusi wethu onguJesu. Uthini ke kithi njengezimvu zakhe uJesu? kuMateyu 25 iverse ngelika 34, nanka amazwi amnandi aza kithi njengezimvu zikaJesu. Uthi yena, lapho ke inkosi iza kuthi kulabo abangakosokunene sayo, wozani lina elibusisiweyo ngoBaba, thathani ilifa lenu, umbuso owalungiselwa lina kulokhu kwadalwa umhlaba.
kule ndawo yami le ndawo yakho, indawo yezimvu zikaJesu, indawo yabantwana bakaJesu abamthandayo uJesu labathandayo, indawo le ililifa labantwana bakaThixo, ililifa lami lelifa lakho. Aluba simthanda uJesu, nxa esefikile uJesu uza kuza lesipho esilifa lami lelifa lakho, athi nanti ilifa lakho. Selokhu umhlaba wadatshulwa bengulondolozele ilifa lakho, udabula phakathi komhlaba obuhlungu ulondolozelwe okuhle nguJesu. Sidabula emhlabeni wezinswelo, uJesu usilondolozele okuhle azasamkelisa khona mhla esesiza, ngoba uthe nxa sengizile sengikulungisele indawo ngizabuya, kumele ngikuthathe siyehlala sonke. Ikhaya likaBaba ngelakho, ikhaya likaBaba ngelami, izulu ngelethu sonke, utsho njalo uJesu. Encwadini kaHebheru 11 verse 10 sifunda njalo okwesithathu engifisa bona ngilazise khona ngezulu. KumaHebheru 11 verse 10, kwabahamba lapha emhlabeni, abahambe ngaphambi kwethu, abadala bethu bazwisisani ngalo muzi, kuyini abakukhangelelayo ngalo muzi. AmaHebheru 11 verse 10 uthi khona lapha, ngoba wayelindele idolobho elilezisekelo elimcandi walo lomakhi walo nguNkulunkulu. Kukhulunywa ngokhokho uAbraham owahamba kulomhlaba okubizwa ngaye inzalo yonke ekholwayo, bonke abamthanda uJesu. uNkulunkulu uthi Abraham bazabanganga isitshebetshebe solwandle, bazabanganga zinkanye zezulu ngobunengi balo. uAbraham waphila ekhangele lumuzi, ingabe leli dolobho uNkulunkulu uledolobho lami lawe, uledolobho lethu. Izulu iBhayibheli iyalibiza njengomuzi, iyalibiza njengedolobho elikhulu, idolobho lami lawe, idolobho labantwana bakaThixo, idolobho lezimvu zikaThixo, idolobho labasindisiweyo, idolobho labakhethiweyo abamthandayo uJesu. Walikhangelela uAbraham, yikho nami ngikhangelele leli dolobho, yikho ngifisa ukukhuthaza ilo lalo ozwayo lamazwi esidabula sonke phakathi kwesigodi sokuhlupheka esilo umhlaba wezinsizi lobuhlungu, umhlaba odabula inhliziyo. Hlobo sami ethandekayo, kulomuzi, kuledolobho elingelazinsizi uAbraham alikhangelelayo, lami engilikhangeleleyo, engikukhuthazayo bona kasilikhangelele leyo dolobho, ngoba likhona, liqotho, izisekelo zawo zamiswa nguThixo, kalakhiwanga ngezisekelo zomuntu wesono, kodwa lakhiwe nguThixo ongcwele, umdali, uThixo ongabhubhiyo, uThixo omi kuze kube naphakade. Xa sisiya ngokwesine kuSambulo 21 ivesi ngelika 10 kusiya ku19, siyatshelwa lapha ngenxa ingcazelo yalumuzi, isimo salumuzi, umuzi wethu, umuzi wami, umuzi wakho, umuzi wethu sonke esimthandayo uJesu. Siyatshelwa kuSambulo 21 verse 10 kusiya ku19. Nxa sichasisela ilizwi likaThixo, thina yangithwala ngisemoyeni, yangisa entabeni enkulu ende, yangitshengisa idolobho elingcwele iJerusalema lisehla liphuma ezulwini kuNkulunkulu, lakhanyisa ngenkazimulo kaNkulunkulu. Ukucobezelwa kwalo kwakufana lokwelitshe eliligugu, njengejaspa, licobezela njengelitshe elikhanyisayo,
lalomduli omkhulu ophakemeyo lamasango ali12 kanye lezingilosi ezili10 emasangweni kwakulotshwe amabizo ezizwana ezili12 zako-Israyeli. Kwakulamasango amathathu ngasempumalanga, lamathathu ngasenyakatho, lamathathu ngaseningizimu kanye lamathathu ngasentshonalanga. Umduli wedolobho wawulezisekelo ezili12 njalo phezu kwazo kwakulamabizo abapostoli bewunhlu abali12. Ingilosi iyakhuluma lami yayilomqwayi wegolide okulinganisa idolobho amasango alo lomduli walo. Idolobho lalingana inxa zonke, lilide okungangobubanzi balo. Yalilinganisa idolobho ngomqwayi yathola lingama-kilometer azi-2,200 ubude njalo libanzi liphakeme okulingana lobude balo. Yalinganisa umduli walo wawuzingalo ezili144 obuqatha bawo ngesilinganiso sabantu esasisetshenzisiwe ingilosi. Umduli wawenziwe ngejaspa. Idolobho lakhiwe ngegolide elicengekileyo njengengilazi. Izisekelo zemiduli yedolobho zazicazimula zilungiswe ngamatshe aligugu kakhulu. Hlobo zami ethandekayo, ngomuzi ongcwele uyachasisa lapha umpostoli uJohane nxa eboniswa esambulelwa imfihlakalo yalumuzi omuhle, imfihlakalo yaleli dolobho eliyilifa lethu. Uyachasisa ubude balo lokubanzi kwabo, achasise labasango alumuzi ongumuzi ocwengekileyo, umuzi ongcwele, umuzi ohlambulukileyo, umuzi omkhulu okunyokumangalisayo. Uyalinganisa lo mduli wawo ngomuzi omuhle odlula ukuchasisa komlomo womuntu. Kozabe kusenzakalani ezulwini? Isaiah 33:24. Kuyabe kusenzakalani ezulwini ngokuchasiselwa lilizwi likaThixo ukuze kube indawo yolangatho okumele mina lawe singaphuthi ukubana sibe khona kuleyo ndawo ngoba ililifa lethu. Zwana mhlobo wami, asifunde sonke uIsaiah 33 iverse ngelika 24. Kulamazwi amnandi athi wona, akula muntu ohlala eZiyoni. iZiyoni kutsho njalo elinye igama lomuzi ongcwele. iJerusalema umuzi ongcwele ibizwa njalo ngelinye igama elithi iZiyoni, ngomuzi omkhulu, umuzi kaNkulunkulu oyisigolo sikaThixo, umuzi uThixo ofisa ukubana mina lawe sibe khona sihlale laye. Uthi akula muntu ohlala eZiyoni ozakuthi mina ngiyagula. Labantu abahlala khona bazathethelelwa izono zabo. Awu, nampo bunandi zihlobo zami ethandekayo, nansi indaba emnandi. Sihlala emadolobheni amakhulu esiwathandayo, esiwakhileyo, omakhi babo yithi thina abantu. Lawo madolobho, isitarada ngesitarada kukhona ikhemist, kukhona ifamasi. Sihamba sithwele izigubhu zamaphilisi, ngapha kulesibhedlela, ngale kulesibhedlela, napha kulesibhedlela kugcwele amaklinikhi, ngoba abantu abahlala emadolobheni esizakhele wona bayagula, bayabubula, bayakhala ubusuku lemini. Kodwa kabongwe uThixo ngoba ungilungisele umuzi, lawe ulungisele umuzi, usilungisele umuzi lapha engekho ozakuthi ngelinye ilanga kubuhlungu lapha, kuthela lapha. Hayi hlobo zami ethandekayo, ngikhuluma ngomuzi ongcwele okungela sono
bonke abahlala kulo muzi bazathethelelwa izono zabo. Isono yiso esisigulisayo. Siyafa ngenxa yesono. Sigula ngenxa yesono. Silahlekelwa izihlobo ngenxa yesono. Namhlanje siphila phakathi kwe-COVID-19 ngenxa yesono. Kuyafiwa ngalo umkhuhlane ngenxa yesono. As long as sikulomhlaba nxa sisahlala kulamadolobho anjengeBulawayo, amadolobho anjengeHarare, amadolobho anjengeNairobi, amadolobho anjengeJohannesburg, akukhathalekile lingaze libe lobunkanyankanya obunjani idolobho, as long ifoundation yakhona ifakwe ngumuntu olesandla sesono, isandla esithanda ukwenza isono, olengqondo eceba isono. Lo muzi, lelo dolobho, kakukhathalekile singalichasa kangakanani, as long lisemhlabeni wesono, lelo dolobho lilokugula, lelo dolobho lilokufa. Ayisilo ilifa lami, ngikhuluma ngedolobho eliyilifa lethu esalilungiselwa nguThixo, wakufaka ecebeni lakhe engakawudalile umhlaba. Wathi abantu bami, izimvu zami kumele zihlale ebungcweleni. Silungiselwe obungcwele, hlobo zami ezithandekayo. Yikho silindele ukuza kukaJesu, ngoba uJesu oza lelifa lakho, oza lelifa lami. Hlobo zami ezithandekayo, kungani kanti izulu liyaba indawo elentokozo kangaka? Izulu engikhuluma ngalo, engunxusela kulo, okuyilifa lami, lelifa lethu, lapho eliza kuhlala khona loJesu, kuzaba lentokozo emangalisayo. Kungani kanti izulu lizaba indawo enje elentokozo engapheliyo? uSambulo ngo-21 funda lami njalo uyasichasisela evesini ngelika-4 ukubana kungani kuzahlala kugcwele intokozo. Zwana uthina, uzazesula zonke izinyembezi emehlweni abo. Akusayi kuba khona futhi ukufa, loba ukulila, loba ukukhala, loba ubuhlungu, ngoba umumo omdala wezinto usudlule. Uzazesula zonke inyembezi. Ziningi inyembezi zenhlobonhlobo. Inyembezi zokufelwa ngesikhathi se-COVID, inyembezi zokufelwa ngesikhathi se-AIDS, inyembezi zokufelwa ngesikhathi sempi, inyembezi zokufelwa ngokugula, inyembezi eziyinhlobonhlobo, inyembezi zendlala, inyembezi zonke eziyinhlobonhlobo, yonke imikhandlo yenyembezi. uThixo emzini ongcwele eJerusalema, ezulwini, uzazesula one by one, aziqede zonke imikhandlo yonke yenyembezi. Ulenyembezi bani namhlanje mama? Ulenyembezi bani namhlanje baba? Ulenyembezi bani namhlanje mntanami? Zinyembezi bani ezisihlukuluzayo? Makabongwe uThixo, ngoba ezulwini, izulu engikhuluma ngalo, uThixo uzakwesula lezo nyembezi olazo namhlanje ezidabula umbombo. Uzakuzesula uThixo, ngoba ufisa bona kugcwale intokozo. Namhlanje siyayiswela intokozo emakhaya, siyayiswela intokozo koBulawayo, siyayiswela intokozo eHarare, siyayiswela intokozo ePretoria, siyayiswela intokozo eCairo, siyayiswela intokozo eLondon, siyayiswela intokozo ngitsho laseWashington DC, siyayiswela ngoba zikhona inyembezi zedivorce, inyembezi zokwehlukana. Siyayiswela ngoba zikhona inyembezi zokuba yi-orphan, okuswela abazali. Ziningi inyembezi. Buya lami, kasihambe ezulwini, ngoba kuyasulwa inyembezi lokufa. Ukufa kusithathela intokozo, ukufa yisitha sethu izihlobo abathandekayo. Ukufa kusebenzisa imikhuhlane, ukufa kusebenzisa imimoya emibi yamadimoni, ukufa kusebenzisa izikhali eziningi, izikhali ezidiliza
kudla intokozo ebantwini awukhathalekile yisiphi isizwe ngitsho lamazwe athuthukile kuyakhalwa namhlanje kuyabalwa ngezinombolo zabantu abathathwa ekufa ngenxa yemikhuhlane egcwele kulomhlaba wezinsizi kambe kuyini okungakukhanga kulomhlaba kambe kuyini okungenza ukubana ubalekele ilifa lakho walilungiselwa umhlaba ungakadatshulwa woza lami sihambe ekhaya uJesu uthe inhliziyo zenu masingakhathazeki ngoba ngiyalungisa ngubani oza kuba sezulwini na ngubani oza kuba sezulwini kakathekile akuhamba ubhuzeni aphambi ukuhamba nje phomba uthi hayi nami ngifisa ukuba khona ngobani kasichasisele kakuhle uJesu onguye umninizulu onguye umphathi makhiye onguye ositshele wathi inhliziyo zenu zingakhathaze ngobani azaba sezulwini asiyeni kuMateyu 24 iverse ngelika 31 Mateyu 24 iverse ngela 31 asizweni kuhle lapha kuthi njalo iza kuthumela izingilosi zayo zichaya icilongo ngomsindo omkhulu bese ziqoqa abakhethiweyo bayo kumagumbi womane omhlaba kusukela ngapha kwasezulwini kusiya ngale wonke umhlaba globally uJesu oza kuthumela abakhethiweyo bakhe kakathekile hlobo zami ethandekayo ukukhetha uJesu saphila uthi yena ongivumayo phambi kwabantu nami ngiza kumvuma phambi kwaBaba laphambi kwezinginyosi nxa lithunyayela ivangeli uphiwe ithuba lobana umkhethe uJesu njengomsindisi wakho nxa umkhetha uJesu lawe uyakwamukela liba ngabangani lihamba ndawonye usumphilela uJesu usumfakazela uJesu usuphila ngokwentando yakhe olungiselela ukubana mhlali khala icilongo lokucina mhlabe eqoqwa zingilosi besuke enyakatho besuke eningizimu besuke empumalanga besuke entshonalanga lawe ufumaniseke uphakathi kwenani lalabo abaza kungena ezulwini labo abalungiselwe ilifa lokhu kwadetshwa umhlaba hlobo zami ethandekayo uJesu kazange adalele wena ukubana ubhubhe akula muntu owadalelwa ukubana abhubhe izindlu zinengi kuyanela abantu bonke abake babakhona emhlabeni kodwa kuya ngokuthi omkhethile yini na uJesu nxa umkhethile uJesu la ungokhethiweyo the chosen abakhethiweyo baza kudla ilifa lezulu kambe siza kumkhonza yini uThixo nxa sisezulwini asigijime sekwa-Isaiah 65 iverse ngelika 21 lo 23 kuyini okunye esizakwenza ezulwini siza kumkhonza yini uThixo kumbe kuyaphelela lapha emhlabeni zwanini ilizwi likaThixo elimnandi kakhulu ubana lisitshelani Isaiah 65 iverse ngu-21 lo 23 lethi lona lapha bazakwakha izindlu bahlale kuzo bazahlanyela izivini badle izithelo zazo 23 kabaye kusebenzela ize kumbe abantu ababo bazalelwe ukuhlupheka ngoba baza kuba ngabantu ababusisiweyo amen haleluya nguJehova bona kanye lezizukulwane zabo hlobo zami ezithandekayo kakho oyazalela omntwana wakhe kuhlupheka kahle siyahlupheka kasikwazi bona abantu bethu lapha bakhona noma bekudiaspora baza kudlani abanye basegoli khona asikwazi bona balele bembetheni hlobo sami ethandekayo kasikuzalela abantu bethu okuhluthwa ngezihluphayo zabapha emhlabeni abantu abakho labantu abami mama sibusisiwe isisu esizele omntwana
okhethwe nguJesu, umntwana ozakhetha uJesu, ozahamba lenkosi yakhe, ngoba sonke labantu bethu siyakungena emzini ngamasango. Sonke labantu bethu oThixo osilungisele umuzi ongcwele lapho siyakumkhonza khona. Sizakwakha kungahlali umuntu, siza kuthokoza ngakho konke okuzathatha indawo ezulwini. Kambe sizakwazana yini ezulwini? AbaseKorinte ngokuqala 13 iverse ngelika 12, ombuzo ukhona ongabuzibuza wona uthi manje ngizambona yini ubaba? Ngimazi. Ngizambona yini umama? Ngimazi. Ngizambona yini umkami? Ngimazi. Zwana hlobo sami esithandekayo ukuthi ilizwi lithini. AbaseKorinte ngokuqala 13 iverse ngelika 12, khathesi sibonakala ufifi esibukweni, sizabuye sibone ubuso ngobuso. Khathesi ubona mbijana. Abanye basebenzisa izibuko zokubona ubona umuntu uzumbonisise, dingabona mhlalisise kahle bana uyamazini, ngoba lamehlo ethu abaleka cina ngasaboni kahle. Kodwa lapho ukuthi khona sizabuye sibonane obuso ngobuso. Khathesi ngazi ingxenye, ngizabuye ngazi okupheleleyo njengoba lami ngizaziwa ngokupheleleyo. Hlobo sami ethandekayo, ngabe usithi uyangazi, kodwa ke ozangazi kahle mana uJesu afike, mana sifike ezulwini, kodwa uzangazi kahle ukuba ngiyindlalifa la ngizakwazi kahle ubona ngubani okwakhathesi. Safanisa hayi lona ngabe ngubani, ngabe ngifundisa kodwa ke khona sizabonana ngokupheleleyo, sesisekhaya, sesingababusi kunye noJesu, sesingasekho ekuhluphekeni, sesingasekho ezinsizini, phesheya kwezinhlupheko, phesheya kwamangcwaba, phesheya kokufa. Sizakwazana kakuhle ngoba singaselakho ukubola. Yikho hlobo sami ethandekayo, umbuzo wami wokugcina okongokwethumi entweni enthe sizazikhuluma eziqondane lezulu okwethumi. Nanku qakatheke kakhulu, nanku okwethumi phakathi kwezinto enthe sizazikhuluma ngezulu ngaphansi kwesihloko lesi esithi izulu. Kumele senzeni okuba sibe lesiqiniselo ukuthi silendawo ezulwini? Kumele senzeni? Angifisi ukuthandabuza, angifisi lami ukuthandabuza, ngifisa sonke emaphethelweni alinkonzo sisuke sibambile, singazunguzwa lutho, kodwa sibe lesiqiniselo ubona izulu ngelami, izulu ngelakho, izulu ngelethu sonke. Siqiniselo bani kuyini okumele ukwenze ngemva kokuzwa leli lizwi okuza kunika isiqiniselo sokuba ube lendawo ezulwini. Sambulo ngo-22 iverse ngelika 17, zwana bala lami mhlobo wami othandekayo, umoya lomlobokazi bathi woza, ozwayo katsho athi woza, loba ngubani omileyo keze, njalo loba ngubani ofisayo kathathe isipho esingabhadalelwayo samanzi okuphila. Ozwayo, suzwile baba, suzwile mama, suzwile mntanami, sesizwile sonke. Hlobo sami ethandekayo, kawukhathalekile ubona ungaphi womhlaba, nxa ilizwi leli lifika kuwe, lifika endlebeni zakho, usuzwile. Yikho ukuze ube lesiqiniselo sokuba le ndawo ezulwini, bona izulu libe ngelakho, libe ngelami. Ilizwi lithi lowo ozwayo ngiyeza, ngithi woza Nkosi Jesu, woza Nkosi Jesu. Lawe ngiyafisa bona uhlanganele lami nxa usizwa uthi amen. Woza Nkosi Jesu, woza Nkosi Jesu. Aluba womile ngoba sidabula emhlabeni wamaqaqa,
sidabula emhlabeni wokuswela izinto esiphakamisayo enhlizweni. Yebo kambe singaba lakho ukudla kwalomhlaba, kodwa ke siyaswela ubona sifumane amanzi okuphila anguJesu. Ukhona ngalesi sikhathi othi hayi mfundisi, hayi mchumayeli, mina ngiyezwa ngilomele izulu ngithi woza musongcwele, woza moya ngcwele, woza Jesu, ngithathe nginje ngigcwele izono, ngihlambulula izono zami, ngilungisela ukuba khona ekhaya. Ngiyalifuna izulu ngelami. Ngiyabonga Jesu ngoba uthe inhliziyo yami ingakhathazeki. Ngiyakholwa kuwe lo baba, ngiyamethemba, sengikholiwe Jesu esengulindele. Yibona akuze noma kuyini, mina ngiyathatha amanzi okulunga anguwe Jesu. Ngiyathatha isinkwa sokuphila esinguwe Jesu. Ngiyakwamukela njengomsindisi wami ezonweni. Ngifisa bona ngibe khona ekhaya. Alibana kuyisifiso sakho, kasikhuleke sonke. Baba wethu othandekayo osezulwini, siyabonga ngoba izulu likhona. Siyabonga Nkosi ngoba usilungisele umuzi. Siyabonga Baba ngoba usilungisele ilifa singakadatshulwa emhlabeni, wasilungisela umuzi, idolobho elibizwa ngegama lakho, idolobho elingcwele okungeke kwagulwa khona, idolobho elingcwele okungafiwa khona. Osilungisele khona intokozo yonke, uzakwesula izinyembezi. Namhlanje mlimo omothandekayo ngenxa ye-COVID kuyalilwa, siyezwa Baba ama-victims ka-COVID-19 zikhona, izililo ziyaqhinqa umhlaba wonke Nkosi. Amazwe wonke adangele, amazwe wonke akhathazekile, kodwa siyekhaya Nkosi. Silesiqiniselo nxa mlimo omothandekayo sesilizwile ilizwi lakho, sithi woza Jesu, woza Baba, woza usithathe sisuse esimene esikiso, silungisele umuzi oza masinyane, umuzi owabona ngo-Abraham, wavuma bona uyisihambi lapha emhlabeni, wakwazi ubona udinga umuzi, ufisa umuzi ozisekelo zawo zimiswe nguNkulunkulu. Ngiyakhuleka Baba, baphathisa abantu bakho asebekwamukele Jesu njengomsindisi. Hamba labo phakathi kwenhlupho, hamba labo phakathi kwezilingo, bahole Nkosi, size siyefika emaphethelweni esikhathi, size siyefika emaphethelweni alumhlaba ohluphayo. Likhali icilongo usiqoqe, sisuka kumagumbi amane omhlaba siyehlala lawe, kugcwaliseke isithembiso sakho seminyaka egameni lakho elilamandla elimiye kuzobe phakade. Ngiyakhuleka Nkosi yethu Jesu, amen.